नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूह ठौँ शुक्रबार यहाँ शक्ति प्रदर्शन याट्याङ्गो डो शुक्रबार झेनै नारा हिटी सङ्ग्रहालय न्यौने द्विगु शक्ति प्रदर्शन जनसभा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्बोधन यागो जोगो डो प्रधानमन्त्री ठौँ या सम्बोधन पाखे विशेष नुगु ख टाइगो टका डाबी यागो डो वेकया पछि या नेता पिन्छ तया वया चोङ्गो डो पत्रकार सम्मेलन याना ओली आटक मरागु ख ठौँ या सभा टाइगो टका ओली समूह या नेता पिन्छ या टुङ्गो नेपाल नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह या नेता सुरेन्द्र पाण्डे ओली हिन्दू राष्ट्र ढेकेको घोषणा या फैगो टका पासन यागो ख प्रतिनिधि सभा विघटन जुई टुङ्का नेकपा या प्रचण्ड नेपाल समूह न चरणबद्ध आन्दोलन याना वया चोङ्गो डो वहे क्रमे वे ये बृहत सभा यागो ख वो टुङ्का प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व या नेकपा न ये हे जनसभा या टेङ्गो ख ओली समूह या नेता टेस प्रचण्ड नेपाल समूह या जनसभा या त कटाक्ष यासी वास्तविक जनसभा माघ 23 ठौँ केनेगो टका तयारीगो डो ठौँ या सभा या लागि ठिठी जिल्ला पाखे हजारौं मनोट ये कोकागो ओली समूह या तयारी डो नेपालले कोभिड-19 कोरोना भाइरस या संक्रमित ल्या 2,71,602 ठ्याङ्गो डो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय या कथन बिहिबार 2,946 मसीको परीक्षण याबले 171 मसीके संक्रमण पुष्टि जुगु ख वंगो 24 घण्टा दुने 227 मलङ्का अस्पताल वसेली डिस्चार्ज जोप्नेगो ल्या 2,67,292 ठ्याङ्गो डो नेपालले 2,277 म सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुनाव या चोङ्गो डो वंगो 24 घण्टा दुने कोरोना संक्रमण मसीगो डो ठोनाप कोरोना संक्रमित सिपिनेगो ल्या 2033 ठ्याङ्गो मन्त्रालय न टागो डो प्रधानमन्त्री ओली पुष्पकमल दाहाल यात अनावश्यक रूपे हप्की डप्की मयाट व कानुनिया पालन यात सुझाव बिउको डो प्रचण्ड माधव समूह आक्रमक ढङ्ग न्याउनी वंगु व नियम टोरे यागो ठाक टक्को लगे यागु व कानुन माने या मखोतया प्रहरी प्रशासन व निर्वाचन आयोग यात थम्की बिया जुइको थका उल्लेख यासे वेकन आ कानुन माने या मखोतैगु जमाना मखोतका थ्यादिको दो वेकन थ्यादि कानुनिया पालन याना देश हप्की दप्की या मखो अत्यन्त कानुनिया पालन यासे कि लोकतन्त्र थैगु कानुनिया राज ख बल मिचाइ या राज मखो प्रचण्ड यात जी हे के मास्ति वो दिन वन छि संविधान माने मयागु कानुन माने मयागु थका उपद्रो मचेना जुगु ख उगु जमाना वन आ कानुनिया पालना याना दिस अदालत या त निर्वाचन आइया थम्के या दो जिपी थन दुठया आम हडताल आह्वान याना प्रचण्ड माधव समूह नागरिक या त दुख बिगु व ठ चाहिँ गाडी व मोटरसाइकल पाखे नागरिक लगायत जुगु दुख या तमासा सेगु जुया चंगो थे दिगु दो वैकन कार्यकर्ता मध्य नेता त थ हे सरके कुहा व गुठा से बिंगिन याना दिगु ख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन याना असंवैधानिक पलाछगु व बुधबार कहे संवैधानिक आयोग पदाधिकारी पिन्ट असंवैधानिक रूपमा शपथ नकुको ठासे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव पुजल बिबार नेपाल बन्द यागु डो बन्द सुठाला केगु नीति उगु पुचाइ नेता व कार्यकर्ता पिन्स मिग सुठे हे सडके जुलुस लिसे कुहामंगु खसा यला या साडो पार्टी या नाय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हे उपस्थित जुगु ख उगु ज्याजले प्रचण्ड सरकार विरुद्ध या नाराबाजी टक सहभागी जुगु मिग बिहिबार नेकपाया प्रचण्ड नेपाल समूह आह्वान यागो आम हटालिया कारण सडके गाडी कम चले जोगुडो गाडी कम चले जोगुली ज्याया विशेष उखे ठुके जुई मापिन्ट शास्ति जोगुडो आम हटाले सफल ल्यागो टासे नेकपाया नेता कार्यकर्ता सडके कुहावगु ख ठोय चले नायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साडोबाट पाखे जाउला ख जुया पुलचोक ठेंगा दिलसा मेम नाय माधव कुमार नेपाल कोटेश्वर ठेंगा दिल तर थम हे आह्वान यागो आम हटाले निम नाय न्यासी मोवन प्रचण्ड गाडी व नेपाल स्कुटर आम हटालिया सफल यागो टासे सडके कुहावगु ख यहाँ चन्दागिरी नगरपालिका 10 किसन डोले कपा उद्योग मी नयाँ 1 करोड टका मल्याकया नोक्सान जुगु दो मेसिन क्वा नामी पिहावगु व वहे नेना वना उद्योग मी नगु चन्दागिरी नगरपालिका या प्रवक्ता हरिभक्त महर्जना थ्या दिल आर्मी सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी व स्थानीय तेगु गुहाली विवाह चानी मिस्यागु खसा सटुङलम बसिगा वनेगुलले लागु खुसी बस्ती या लिक नवीन श्रेष्ठ सञ्चालन यागु कपा उटके च्यागु मिस्याट च्याग डमकल छेउगु खसा नगरपालिका प्रवक्ता महर्जना थ्या दिगु ख
खोप देय न्यागु सम्पदा न्याटपो उद्योग सूर्य विनायक टपुखु नवदुर्गा व बिस्का जात्रा याटक खाना लिजेन्ड्स अफ फक्तपुर नाम अंग्रेजी भाषा सफुपी डंगुडु 18 रत्न तुलाथन थिथि स्रोत प्राप्त जुगु सामग्री लिदासे उगु सफुचो यादिगु ख थुकी पिकाक समर्थ रत्न तुलाथर ख चोमी तुलाथर याठो सोयान्ह द स्टोरी of लोकेटेश्वर कर्णामय बुङ्गड्य यागु बाख सफुन पिरने ठुङ्कु गुडु सफु नेपाल भाषा अतिथि सफु पसलेग्ने गुडु स पुनि कुठी सफु कुठी यात विशेष छापम बिगु ख थागु दु धनुषाया शिवचौके प्रदर्शनकारी नाप झरब जो भले प्रहरी गोली चले आगो दो शिवचौके प्रचण्ड नेपाल समूह कार्यकर्ता बन्न याना गाडी चले याके मबिटुङका प्रहरी न बन्द चाकेको प्रयास यागु ख वे चले चरब जुगु टका तनुसाया प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्डो प्रसाद वास्तोलना जानकारी ब्याडीगु दो बन्दकर्ता प्रहरी या हे न्योनी गाडी तोडफोड याटुङका गोली चले या मागु टका जनकपुरिया एसपी प्रकाश राणा पाटा जानकारी ब्याडीगु दो प्रहरी प्रदर्शनकारी यात नियन्त्रणले कायाट छु राउन्ड हवाई फायर असुल ग्यास व गोली चले यानागु टका एसपी राणा पाटा तयारीगु दो तर प्रहरी या गोली सुयात न मलागु व लाठी चार्ज या चोले नेकपाया प्रचण्ड नेपाल समूह नेता रामचन्द्र चाली से चिन्छम कापा जोगु टका वेकन तयारीगु दो चरपे छु प्रहरी न कापा जोगु दो कापा चोपिनीगु उपचार जुया चंगु दो टका तयारीगु दो मोरङया उर्लाबारी नगरपालिका 1 लक्ष्मी चारे 185 राउन्ड गोली लुयावगु दो जमिन तले लाकाटगु अवस्था एसएलआर राइफल छेलिगु 7.62 mm गोली लुयावगु ख स्थानीय दलबहादुर लिम्बुया छे लिक्क बुए हाकुगु प्लास्टिके पोचना लाकाटगु अवस्था गोली लुयावगु मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मान बहादुर राई न टागुडो राई या कठ स्थानीय 53 नया भक्त बहादुर सुवेदी बु पाला चोंगो इले हाकुगो रंगया प्लास्टिके दुने पोचना लाकाटगु अवस्था गोली लुयावगु ख गोली द्वन्द्वकाले माओवादी कार्यकर्ता लाकाटगु जुइफुगु प्रहरीया आशंका यागुडो धरानी बन्दयाका वया चोपी प्रदर्शनकारी व मजदुर डठी लाफुजुगु दु बिवा सुठे भानु चोके मजदुर व बन्दकटा डठी लाफुजुगु प्रहरी जानकारी बिगुडु जिल्ला प्रहरी जाकोटी सुनसरी प्रहरी उपरीक्षक कमल थापा या कठन छु ई विवाद जुसाना लिपांगो ई सामान्य जुगुडु तराने हे सवारी साधने टोटफोटियागु डोपने प्रहरी क्षमस्थ नियन्त्रणे कागु थापान थागुडु नेपाल भाषा समाचार थने कोचागुडु प्राविधिक भाषा दिलीप यात सुभाव दिउसे थौ यात जी बिनिता अले जी नरेश थेचमी यात न उनीगु उजम फना चना छिगु दि भिजिमा सुभा जे मा भा